Evo ovdje imamo neke novčanice koje, ne znam, ja nisam nikad prije vidio. Ako je neko od vas vidio to, neka mi javi. Ja nisam baš ni siguran da li to novčanice, gleda da jeste. Piše dinar, 1 dinar, ovo je iz 1944. godine. Prilično su male novčanice. Tu ima neki partizan. Male, jako male. Evo tu i kaže 1944. godina. Ima grb. Znači to su novčanice koje je bilo u toku dok je još trajao Drugi svjetski rat. Jako male, trebam lupat da vidim. Ja nisam siguran da li su, ja mislim da jesu prave novčanice. Nisam nekakav prvim prst, to je baš... Ja i nemam neke velike radite čašica. Supali se čašicom, to je obična čašica. Šta god da su, ajde da i potrošimo, kupimo ribe. I ovako se to radi. Znači bitno je da je plastika sve, plastični sto, pošto bakterija može da uđe u drvo. Plastični nož treba da se savija. Tako. Ovo je losos. Onako, nije puno ni velik ni malo. Što se radi, zasjeće se ovdje blizu škrga ovako. Što bliže. I onda se nož uvrne po 90 stepeni ovako. I onda se pritisne uz kičmu. Ima dugo vremena kako sam ja radio. Nije baš dobar nož, ali pritisne se uz kičmu skroz do kraja. I kako se dobije ova fileta jedna. Tako i drugu stranu. I idem što bliže dole kičmu. Tako.
Tako da sam dobijemo to. Evo ispere. To je jučer upečana riba. Sad se radi, sad ovo ovako zasjećam tu, gdje su rebra. Sjećamo ovo dole gdje spraja. Ove membranice. I tako mi ostane meso čisto. Ima samo još malo košica ovdje. Ovo se vodi gore na vrhu. To se može pincetom povadi. Ako neko hoće. Malo zasjećam po glavi. Pritisnem. Vučem samo kožu onda. Nije mi nešto ovaj nož ovo. Nož. I tako dobijem čisto meso. Prije sam bio dosta spretniji, ovo nisam dugo vremena radio. Napolju riba je riba. Ovo su dole rebre. Tako. Bitno je da je oštar savetljiv nož. Ovo neću stavljati na roštilj, da sam ne stavljao na roštilj onda bi ostavio kožu. Pritisnem nož dole dobro i ujedno vučem. Kao pod uglom. Ne smije biti oštar ugao. Znači samo malo ovdje ostane mi košica koji se može nekom pincetom to povadi. Ne. Skoro ništa mesa ne ostane na koži. Ja, bitno je da je to plastično. Sam rekao ranije nož, dosta tako plastik od bakterije. Ne, ima sad par kila mesa tu. To bi bilo to, sad ćemo nešto pravimo te ribe.